Teng ban khur jing job kaken hun chung Neymar kata ke Santos. Haka ba menta ke step laban pendim no ka Cruzeiro haka jing lekai ke bakatu haka Brazilian Serie A da laila not go. Kad ba klempoi perkat ba limno ka Real Madrid haka mat ka Celta da arla not go. Ka kenhun jung Neymar JR ka Santos kadang teng ban khur ya ka jing job haka jing lekai ke bakadu jung ka Brazilian Serie A. Agaba nagi sausen ni lekai bakadu Neymar JR la yo adu sankol bat kawai ke asis. Bat watlah padang ke jing peta jing doktor bau Neymar JR la dan kaman Pak Sumar Henry Leicester ni lekai lenter hapdang ke jing mensau hakba Leicester ni lekai lenter ke Santos kelap teng ya ke jing job. Hakba menta habakut ke yo milekai ke Santos kelakiu haka kerdan ke bakat ar jong ke miji kenpon haka Brazilian Serie A. Kum taru ke jeng angnut jong Neymar JR pan yarap yak Santos mentakla urlong sisya. Haka bak Santos mentakla qualified ru pan yo yelekai haka Copa Sudamericana. Namar wat hapdeng ke jeng mensau ke jeng tak jeng doktor bau Neymar JR ulun kaman Pak Sumar Hendrei Neymar JR Leicester nilekai lenter hapdeng ke jeng mensau ke bau la yarap yak Santos benang peteng kur ya ke jeng jong. Ka kontrak jong Neymar JR ka sakut no setang haki nagi kendiet tayo ki banwan Henry katkum na kajing keren jong Neymar JR umpat ay karai lah atau unang ya pentamai kontrak bat Santos lane unang cilekai no syakawi ka klub Henry katkum na kajing keren jong Neymar JR sengatuhi ba kajing mut ka kam hak mati kadai betang ya peteng bat ka klub Santos kata hadin ba kajing temu ban lej peneso syak klub entar Miami kalah pulom no. Kadba ke jingrem ke pompoi perkat kadai ke jingrem no jeng ka Real Madrid ne kemit hakmat ke Celta. Hakaba kadang deiru kasen ke benengkong hadin kat kendai snem ba ke Celta kala job ya ke Real Madrid ha Bernabeu Stadium. Hadu bakut ke jinglikai da ar lanut gol penlim ke Celta ya ke Real Madrid. Hakaba kirang lekai jeng ke Real Madrid arngut klayo da ke red card hakam menit ke Hendrik Besau layo red card Ufran Garcia. Bat haka menit ke bakandai pau layo red card dau Alvaro Carreras. Kum taru si benai mensua ka Real Madrid kala tam hadu san poin ya ke Barcelona ka miji ken poin haka La Liga. Henry mentapat ke Barcelona kala tam kala hadu sa poin ya ke Real Madrid haka La Liga. Kata ke Barcelona sa poin kadba ka Real Madrid pat lai pun repon. Kublai sibon.